ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор аст бо муҳимтарин хабарҳо манзури шумо. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мардуми Тоҷикистонро ба муносибати ҷашни Сада, ки бо шарофати соҳибистиқлолӣ аз нав эҳё гардида дар сатҳи баланд таҷлил мешавад, табрик намуданд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба матни табрикоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати ҷашни Сада дар қироати ҳамкорони мо. ҳамватанони азиз, ба шарофати истиқлолияти давлатии кишвари маҳбубамон, суннату анъанаҳои бостонӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва ҷашнҳои миллии халқи кӯҳанбунёдамон эҳё гардида, имрӯз дар ҳаёти мардуми мо ҷойгоҳи арзишманд пайдо карданд. Сада ҳамчун яке аз ҷашнҳои бостонии миллати тоҷик аз ҷумлаи ҳамин оинҳои эҳёшудаи мо буда, дар ҳамаи манотиқи кишвар таҷлил карда мешавад. имрӯз ки мо дар остонаи ҷашни Сада қарор дорем, ҳамаи ҳамватанони азизро ба ифтихори ин оини деринаи мардумамон самимона табрик мегӯям. ниёгони мо 50 шабу 50 рӯзро то ҷашни Наврӯз ҳисоб карда Садаро таҷлил мекарданд. яъне Сада ҷашни омодагӣ ба Наврӯз буда, ин ду ҷашни қадима бо ҳам тавъам мебошанд. мувофиқи сарчашмаҳои таърихӣ, сабаби Сада номгузорӣ шудани ин ҷашн низ дар ҳамин аст. гузаштагони мо ҷашни Садаро ҳамчун падидаи кашфи оташ низ таҷлил мекарданд. яке аз сабабҳои ситоиши ин ҷашн дар осори шоирону адибони маъруфи мо низ аз ҳамин иборат мебошад. зеро оташ на танҳо гармӣ мебахшад, балки рамзи рӯшноӣ мебошад. дар айёми Сада рӯзҳо то рафтдароз ва шабҳо кӯтоҳ мешаванд. яъне аз ҳамин шабу рӯзҳо пирӯзии равшанӣ бар торикӣ ва некиву накӯкорӣ бар ҷаҳолату бадкирдорӣ оғоз мегардад, ки ин рамзҳо аз замонҳои хеле қадим ҳамчун ҷузъи ҷаҳонбиниву ҷаҳоншиносии мардуми мо пазируфта шудаанд. Сада ки аслан ҷашни деҳқонону кишоварзон мебошад, дар байни тоҷикон бо хусусиятҳои мардумиаш маҳбубияти хоса касб кардааст. маҳз дар ҳамин айём марди деҳқон омодагиро ба фасли баҳор оғоз менамояд, аз пайи таъмиру тайёр намудани таҷҳизоти кишоварзӣ мешавад, нақшаи бунёди боғу токзор ва дигар корҳои баҳориро таҳрезӣ мекунад. дар рӯзҳои мусоиди омодагӣ ба ин ҷашн тоза кардани ҷӯю заҳбурҳо низ аз ҷумлаи корҳои зарурии кишоварзон мебошад. бовар дорам, ки кишоварзони асили мо дар баробари таҷлили ин ҷашн ба масъалаҳои сари вақт шурӯъ кардани корҳои саҳроӣ ва гузоштани заминаи мустаҳкам барои истеҳсоли маҳсулот таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир менамоянд. аслан ҷашни Сада ҷанбаи табиӣ дошта, мобайни зимистон вақте сардии ҳаво паст шуда, имкони бо замин сару кор гирифтан муҳайё мешавад, фаро мерасад. мардуми кишоварз ҳангоми ба ҷо овардани суннатҳои ин ҷашн бо шодиву хушҳолӣ омадани баҳорро интизор мешаванд ва орзу менамоянд, ки аз баракати ҷашни Сада баҳори пурфайз насибашон гардад. оину таомулҳои Сада одамонро ба амалҳои хубу писандида, аз қабили ба ҳам сухани нек гуфтан, ҳамдигарро эҳтиром намудан, дар осоишу оромӣ умр ба сар бурдан, дар ҳама ҳолат шарики ҳамдигар будан, кори хайр кардан, заминро дӯст доштан, табиатро ҳифз кардан ва дигар кирдорҳои нек даъват мекунанд. яъне ҷавҳари Сада аз ҷанбаҳои инсонпарварона, дӯст доштани табиат ва расидан ба қадри обу замини диёр иборат мебошад. вобаста ба ин ба олимону донишмандон зарур аст, ки паҳлӯҳои норавшан ва аҳамияти ин ҷашнро
آموزند، ارزش‌های آن را به مردم خصوصاً به نورسان و جوانان همچون میراث فرهنگی ملیمان و عامل خودآگاهی و خودشناسی نسل‌ها تبلیغ نمایند. بخصوص در شرایط جهانی بی‌ثبات و ناآرام معاصر و روندهای جهانی شوی که به فرهنگ و معنویات ما نیز تأثیر منفی رسانیده می‌تواند، آموزش سنت و عنعنه‌های ملی و استفاده آنها به خاطر حفظ هویت ملی و منفعت‌های دولت و ملت بسیار مهم میباشد. همچنین ضرور است که سنت‌های جشن سده برای تازه و آزاده نگاه داشتن خانه و کاشانه، آباد کردن محل زیست، سرسبز و خرم گردانیدن گلگشت و خیابانها، بنیاد باغ و تاکزارها و باز هم پیشرفته و زیبا گردانیدن وطن عزیزمان واسه استفاده شوند. بار دیگر همه شما همدیاران عزیز را با مناسبت جشن باستانی تاجیکان سده صمیمانه تبریک گفته به خاندان هر یک شما سلامتی و خوشبختی، صلح و ثبات و فیض و برکت آرزو می نمایم. جشن سده مبارک باشد هموطنان عزیز. از سرچشمه‌های تاریخی برمی‌آید که جشن‌های سده، نوروز و مهرگان از نگاه علمی ستاره‌شناسی به هم پیوندی دارند. همساله یکشنبه آخر ماه ینور در جمهوری تاجیکستان جشن سده با رعایت سنت و عنعنه‌های به خود خاص تجلیل کرده می‌شود. نورالدین قربان دایر به اهمیت و جوهر اصلی جشن سده معلومات بیشتر دارد. جشن سده جزء جدایی ناپذیر فرهنگ آریایی مخصوصاً خلق کهن بنیاد تاجیک به حساب رفته، آن امروز با حکمت و جوهر اصلی خود به میراث مانده است. طوری که از سرچشمه‌های تاریخی و اثر و نوشته‌های ادیبان و دانشمندان پیشین برمی‌آید، جشن سده در میان جشن‌های سه‌گانه مردم ما مقام و منزلت خاصه دارد. با آمدن جشن سده دوره آمادگی به استقبال بهار و نوروز، اینچنین دوره وسعت بخشیدن نهالشینانی، تیاری به کشت و کار بهاری و دیگر کارهای کشاورزی فرا می رسد. جشن سده اساساً از صد گرفته شده است. با گفته ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه و اشاره او در التفهیمش، دوره‌ای که 50 روز و 50 شب به نوروز میماند، اونگاه جشن سده را جشن می گرفتند. در گذشته در دوره سردی زمستان آدمان با امید و آرزوی آمدن فصل بهار با هم جمع آمده چاره‌بینی های مختلف دایر می کردند، گلخن افروخته بزم می آراستند، شادی و خرسندی می کردند. در زمان استقلالیت دولتی سده در ردیف دیگر مراسم و سنت های ملی خلق تاجیک از جمله نوروز و مهرگان از نو احیا گردید و تجلیل هر ساله آن به حکم عنعنه درآمد. مردم سربلند تاجیک مخصوصاً کشاورزان همساله جشن اجدادی یعنی سده را با شکوه و شهامت خاص با برگزار نمودن نمایش فروش نهال درختان، گل و بوته‌های آرایشی و تخمه زراعت تجلیل می نمایند. باید تاکید نمود که کشاورزان در برابر رعایت سنت‌های جشن باستانی سده به یکی از جنبه‌های بسیار مهم آن یعنی آمادگی به کارهای صحرایی، نگاه‌بین کردن زمین‌های کشت، نهالشینانی، بنیاد باغ‌های نو و سرسبز و زیبا گرداندن محیط اطراف اعتبار جدی می‌دهند. با شرافت استقلال جمهوری تاجیکستان این دو جشن دیگر هم تجدید شدند و یا از نو احیا شدند و ببینید که حکومت جمهوری تاجیکستان امروز ها با جشن گرفتن جشنهای سده، مهرگان، نوروز و همچنین سایر جشنهای مربوط به فرهنگ آب توجه خاص ظاهر کردند و چند سال آخر است که در جمهوری ما جشن سده با شأن و شکوه و شهامت خاصه جشن گرفته می شود که البته این از خدمت‌های سرور دولت ما محسوب می یابد. جشن سده چون رمز گرمی و نور و جاودانگی خورشید عالمتاب بشارت داده، خوشبختانه آن در مملکت با برگزاری چهاره‌بینی‌های عمومی استقبال می گردد و آن در نهاد نسل نورس خودشناسی و ارجگذاری به فرهنگ عالم شمول خلق تاجیک را بیدار می سازد و آنها را به سوی آبادکاری و مهنت دوستی تلقین می نماید. گفتن به مورد است که سده و مهرگان جشن و فرهنگ کشاورزی متمدن و پدیده نادر در تمدن جهانی می
мебошанд. Нуриддини Қурбон, Нуралии Неққадам барои барномаи Ахбор. сада аз қадимтарин ҷашнҳои миллӣ буда дар даврони соҳибистиқлолӣ эҳё гардид ва ҳамасола дар саросари ҷумҳурӣ бо шукӯҳи хоса таҷлил карда мешавад. ба муносибати ин ҷашн дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон чорабиниҳои гуногун баргузор карда шуд. гузориши ҳамкорони мо. дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун арҷгузорӣ ба гузаштаи пурифтихори мардуми тоҷик як қатор иду ҷашнҳо ва расму оинҳои мардумӣ ки ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта буданд аз нав эҳё гардида барои рушду равнақи минбаъдаи онҳо имконияти мусоид фароҳам оварда шуд. дар ин замина таҷдили ҳарсолаи ҷашни сада низ чун ифодагари омодагӣ ба гардиши табиат рамзи ҷовидонагии хуршед муқаддас донистани оташ ба ҳукми анъана даромада он дар радифи идҳои миллиамон ба қонунгузории мамлакат ворид гардид. сокинони вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон низ ин ҷашни миллиро бо риояи суннатҳо ва расму оинҳои баъонхос бо шукри беандоза аз фазои орому осудаи Тоҷикистони соҳибистиқлол бо шукӯҳи хос ҷашн гирифтанд. макони баргузории тантанаҳои идона майдони марказӣ ба номи Исмоили Сомонӣ шаҳри Хоруғ интихоб гардид. ба хотири эҳёи шукӯҳи бостонии ҷашни сада одамони сину сол ва касбу кори гуногун онро бо нияту орзуҳои нек ва умеду боварӣ ба ояндаи дурахшон истиқбол намуданд. афрӯхтани гулхани идона чун рамзи асосии ин ҷашни мардумӣ ба ҳисоб рафта чун рамзи пирӯзии гармӣ бар сардӣ ва нур бар зулмот ба тантанаҳои идона шаҳомати хос бахшид. омода гардидани суфраи ҷашни сада шаҳодат аз фаровонии хони мардуми тоҷик буда кадбонувони моҳир тавонистанд таомҳои миллии хоси тоҷикони Кӯҳистонро ки вобаста ба сардии тӯлонии зимистон маҳз дар минтақаҳои баландкӯҳ омода мегарданд бо маҳорати хос омода ва пешниҳод созанд. азбаски сада ҷашни асосии омодагии кишоварзон ба оғози кишту кор ба ҳисоб меравад маҳсулоти кишоварзӣ бо нишон аз ҳосили фаровони дастранҷи деҳқонон дар мавсими гузашта ба намоиш ва фурӯш гузошта шуд. зимни баргузории чорабинӣ таъкид шуд ки маҳз дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон доданд то идҳои миллии мо аз ҷумла Наврӯзу Меҳргон ва сада умри дубора пайдо карда миллати кӯҳанбунёду тамаддун офари тоҷик имкон пайдо намуд то онҳоро бо риояи тамоми расму оинҳо таҷлил намояд. зикр гардид ки истиқлолияти давлативу миллӣ барои боз ҳам густариши ёфтани тамаддуни миллӣ имкониятҳои бештаре муҳайё сохт ва имрӯз сада чун ҷашни мелодии оташ бо шаҳомат ҷашн гирифта мешавад. як қатор фаъолони соҳаи кишоварзӣ ба хотири саҳми арзанда дар рушди соҳа қадрдонӣ карда шуда аҳли фарҳанги вилоят бо барномаи рангини ҳунарӣ тантанаҳои идонаро ҷамъбаст намуданд. дар доираи солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон муаррифӣ карда шуд. ин тадбир бо мақсади рушду тавсеяи ҳамкориҳо дар соҳаи сайёҳӣ ва ҷалби ҳарчи бештари сайёҳони хориҷӣ амалӣ карда мешавад. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршеди Сайдаҳмад. дар чорабинии мазкур намояндагони 70 ширкати маъруфи сайёҳии Федератсияи Россия, мақомоти давлатии соҳавӣ, ширкатҳои ҳавопаймоӣ иштирок намуда нахуст бо намоиши ҳунарҳои мардумӣ, дастовард ва имкониятҳои сайёҳии мамлакат шинос шуданд. маврид ба таъкид аст ки соли 2018 чандин маротиба дар шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия намоишгоҳҳои маҳсулоти саноатӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва имкониятҳои сайёҳӣ сурат гирифт ки дар онҳо ширкатҳои истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ ва ҳунармандон аз ҷумҳурии Тоҷикистон дастовардҳои хешро ба маъраз гузоштанд. аснои баргузории чорабинӣ таъкид шуд ки рушди сайёҳӣ дар шароити муосир барои таҳкими равобити дӯстиву рафоқат миёни мардумони давлатҳо бахусус дар густаришу ҳамгироии фарҳангӣ ва эҳтироми арзишҳои миллии тарафайн нақши муассир мебозад. бо ишора ба он ки соли 2018 дар Тоҷикистон соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шуда буд, теъдоди сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон сафар карда 25 маротиба нисбат ба соли 2017 афзуд. баргузории чунин чорабиниҳо ки ҳадаф аз он мусоидат ба рушди таҳкими ҳамкориҳо ва табодули афкору таҷриба миёни муассисаҳои ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистону Россия аст, аҳамияти ниҳоят муҳим дорад. бо истифода аз чунин имконият намояндагони ширкату муассисаҳои сайёҳии Тоҷикистон аз ҷумла Ассотсиатсияи рушди сайёҳии Зарафшон, қароргоҳи кӯҳнавардии Артуч, осоишгоҳи Шифо, ширкатҳои сайёҳии Саразм, Кӯҳандиз, Бунёдтур, бозори Вору, Чилмеҳроб ва Авидкон дар бораи зарфиятҳои сайёҳии кишвар шароити муносиби муҳайёшуда ҷиҳати сайру тамошои сайёҳони хориҷӣ аз мавзеъҳои таърихиву фарҳангӣ ва маконҳои фароғатӣ маълумот доданд. намояндагони ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистон ҳамчунин рушди устувори
устувори ҳамаи соҳаҳои ҷумҳуриро дар радифи захираҳои фаровони сайёҳӣ, арзишҳои миллӣ ва анъанаҳои меҳмоннавозӣ ки ҳамзамон шароити хубу мусоидро ба сайёҳон таъмин месозад таъкид карданд. зимни чорабинӣ ҳамчунин лавҳаҳои видеоии ҷолиб дар бораи имкониятҳои сайёҳӣ, иншооти фарҳангиву фароғатӣ ва осорҳои тарихиву археологии Тоҷикистон ба намоиш гузошта шуд. дар маҷмӯъ меҳмонон имкони хуби шиносоӣ бо осори таърихиву фарҳангӣ ва ҳамзамон рушди муосири соҳаҳои Тоҷикистон аз ҷумла имкониятҳои сайёҳиро доштанд. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Саидаҳмад аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. ҳамасола дар фасли зимистон дар мавзеъҳои сербарфи доманакӯҳо аз ҷониби кормандони муассисаҳои хоҷагии ҷангали шаҳру ноҳияҳои мамлакат баҳри таъмини паррандагони нодир ва ҳайвонот бо хӯрока корҳои биотехникӣ гузаронида мешавад. дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд ҷангалзор дар масоҳати зиёда аз 100 гектар мавҷуд буда дар 3 қитъаи ҷангалпарварӣ корҳои биотехникӣ анҷом дода шуд. гузориши Фарҳоди Раҳмат аз шаҳри Панҷакент. иқлими шаҳру деҳоти Панҷакент нисбатан сард аст, зеро дар ду тарафи соҳили дарёи Зарафшон ҷойгир мебошад. алалхусус инҷо дар фасли зимистон дар Талутепа ва Доманакӯҳо барфи зиёд меборад. боришоти барфи зиёд ва сардиҳои рӯзҳои охир масъулини муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакентро ба он водор сохт ки дар талутепаҳои минтақаҳои ҷангалпарварӣ ва парваришгоҳ барои ҳифз намудани паррандагони нодир ва ҳайвоноти ваҳшӣ аз сардию гуруснагӣ корҳои биотехникиро роҳандозӣ намоянд. мо ҳамина тансим гирифтем ки ҳамино аз ҳамин сарди ҳаво талаф наёванду дар оянда ҳамин чӣ хел ки шумо нағз медонед, мо ҳамина саршуморо احسابات گذاندیم همین پرنده‌های نادر و حیوانات وحشی کم شده است. همین حساب ما همین پیشگیری کرده استادیم که در همین هوای سرد همینا تلف نیاون و سرشمارشون کم نشود. مؤسسه دولتی خوجگی جنگل شهری پنجکند دارای 108 از 138 گکتار زمین میباشد که در 3 قطعه جنگل پروری 31 نفر ناظران امور دولتی حفظ جنگل کار و فعالیت مینمایند. سردی‌های روزهای اخیر و باریدن برف زیاد برای روزگذرانی پرندگان و حیوانات مشکلی را پیش آورد. کارهای بیوتکنیکی را اساساً در 2 منطقه جنگل پروری و پرورشگاه طبیعی دولتی زرافشان با پاشیدن خاشاک، گندم و دیگر دانگی‌ها انجام دادند. برای مرحله‌های نوبتی کارهای بیوتکنیکی باشد در انبار مؤسسه باز اطراف 1 تن جو و گندم، کنجاره و سبوس زیاده از 1 تن برنج میده و 500 کیلو تخم انگک که غذای اساسی برای پرندگان نادر میباشد ذخیره شده است. در پرورشگاه طبیعی دولتی زرافشان 47 سر آهوی بخارایی و مرغ تزر و دیگر حیوانات نادر موجود میباشند که تحت نظارت کارمندان مؤسسه میباشند. حفظ عالمی حیوانات و پرندگان یکی از وظیفه‌های اولین درجه کارمندان خوجگی جنگل و حفظ محیط زیستی کشور بوده. همه سال این تدبیر مهم راه اندازی کرده می شود. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار نیز به آخر میرسد. برنامه‌های دیگر تلویزیون تاجیکستان باشد ادامه دارند. با ما بمانید.